Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Назарыңыздарда куттуу Рамазан бериси. Алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, Рамазан айы кут болсун. Ошол Рамазанда кылган баардык жакшы тилектериңиздер, максаттарыңыздардын баардыгы орундалсын демекчимин. Бүгүн биз теология факультетинде окутуучу профессор доктор Режай Доган агайыбыз келип отурат. Кош келипсиз, агай. Хош булдук. Котормочулук кызматта доктор Жазгүл Жолалиева, сиз да кош келипсиз, агай. Агай, айтсаңыз, эми Рамазандын биз ушул программада Рамазандын ар башка тарабынан карап, ошолорго жараша өзүнүн хикматтарын, неаматтарын, пайдаларын көп кылатабыз. Анан сиз өзүңүз ошо Рамазан бизге эмнени үйрөтөт, бизге бере турган эскертүүлөрү, эстетүүлөрү эмне, ошол жөнүндө айтып берсеңиz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Manas Televizyonu'nun izleyicilerini, bütün Türk İslam dünyasının bir Ramazan'a daha sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaştık. Rabbimiz bu Ramazan ayındaki orucumuzu, ibadetlerimizi bir hakkın yerine getirerek Ramazan bayramına ulaşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi Ramazan ayı geldiği zaman her zaman ben kendime bu soruyu sorarım. Ta küçüklüğümden itibaren rahmetli dedem, etrafımdaki büyüklerim, annem, babalım, amcalarım bize bu tür sohbetler yaparlardı. Ramazan geldi, ne getirdi? En kutlu misafir geldi, ne getirdi diye. Daha sonra tabii bir akademisyen olarak Ramazan geldi, peki Ramazan bana ne söylüyor, ne hatırlatıyor, ne diyor? Bu soruları kendimize sormamız bilmediğimiz için değil, kendimizde bir farkındalık oluşturmak, gerçekten kendimizi değerlendirmek açısından önemli. Bu açıdan benim birinci sorduğum soru şu kendime: Ramazan bana ne söylüyor? Bunu sormam lazım. İkinci sorduğum soru, peki Ramazan'ın bana bu söylediklerini ben ne kadarısını yapabiliyorum? Üçüncü sorduğum soru ise, peki Ramazan'ın bana bu söylediklerini ve ne kadar yaptığımı ben hayatıma ne kadar yayabiliyorum? Bütün zamanlara ne kadar yayabiliyorum? Bu aslında geçen Ramazan'dan da bana ne kaldığının üçüncü soru bir cevabını veriyor. Demek ki üç soruyu sorması lazım bence Müslümanım diyen, Allah'a inanan, Ramazan'ın gerçekten bir rahmet, mağfiret ayı olduğuna inanan bir kimse. Üç soruyu sorması lazım. Bir, Ramazan bana ne söylüyor? Ben bana bu söylediklerinin ne kadarını yapıyorum? Bunları hayatıma ne kadar bana söylediklerini yayıyorum. Bugün de buradan başlamalıyız. Tercüme etsin. Эң алгач эле агайыбыз баардык мусулмандарды, өзгөчө ошо Манас телевидениясынын көрүүчүлөрүн ыйык кирип келген Рамазан айы менен куттуктап кетти. Аман эсен ушул эң мыкты деңгээлде орозобузду кармап, ороз айткка жетели деген аруу тилегин айтты. Эми агайыбыз өзү дагы ушу кичинекей кезинен баштап эле баягы өзүнүн ата энесинен, туугандарынан уккан бир суроону берип келем дейт. Ошол орозо айы келди, ыйык Рамазан айы келди. Бизге эмнени ала келди, бизге эмнени үйрөткүсү келип атат. Кийин баягы уже академик катары, мугалим катары дагы дейт, мен ушул суроону 3 суроого дагы бөлүп карайм дейт да. 3 суроону өзүмө дайым берип келем дейт. Рамазан айы мага эмнелерди айтып атат, эмнелерди үйрөтүп атат. Экинчиси, мен ошол Рамазан мага үйрөткөндөрдү канчалык аткарып атам, кайсыларын аткарып атам, канчалык деңгээлде аткарып атам. Үчүнчүсү, жашоомдо мен канчалык ушул чагылдырып атам, башка баягы башкача айтканда жыл сайын келген Рамазан айынан бир жыл бою улантып
кете турган бир баалуулуктар болушу керек дейт да. Мисалга алсак, өткөн жылдан кайсыл Рамазан мен үйрөткөн нерсени азыркыга чейин мен кылып жүрөм деген сыяктуу, жана ушул 3 суроону ар бир мусулман адам өзүнө бериши gerek. Evet. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, şimdi Ramazan deyince burada beraberiz, 3 kişiyiz. Hadi ben kendi başıma düşünüyor kabul edelim. Ramazan bana ne söylüyor ya da ilk önce ne hatırlatıyor? Değil mi? Küçüklüğümüzden beri ve okuduklarımız, televizyonda duyduklarımız, hocalarımızın dedikleri: 1. Oruç ayı. 2. Kur'an ayı. 3. İbadet ayı. 4. Paylaşma ayı, yardımlaşma ayı, fitreyi, değil mi? Fıtır sadakası ayı. Başka? Diyoruz ki kardeşlik, teravih, imsak, sahur, teheccüd, bunlar geliyor. Hatta itikafa girmek. Bu Ramazan bu. Peki önemli olan, peki bunlar bana ne söylüyor? Bu kavramlar. Bu kavramların hepsini aslında birleştirdiğimiz zaman bize söylediği şu. Mesela sırf Kur'an'ı bile alsak, aslında Kur'an ile oruç ayının birleşmesinde hikmet de bu bence. Kur'an'ın temel amacı bütün Fatiha'sından Nas suresine kadar insanı inşa etmek. Tevhid üzere düşünen, ibadet eden, davranışlarını ahlaki bir zemin üzerine oturtan bir insan yetiştirmek. Kur'an'ın amacı bu. Bunun için Allah insana yardım ediyor. Ne yapıyor? Peygamber gönderiyor, vahiy gönderiyor. Onun için aslında o ayı Ramazan yapan, Ramazan biliyorsun bütün kötülükleri, her şeyi yıkan anlamında. İndiği geceyi Kadir yapan, indiği vakti de seher yapan Kur'an'dır. Tekrar söylüyorum. İndiği ayı Ramazan, indiği geceyi Kadir gecesi yapan, kıymetli yapan, indiği vakti de seher yapan Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil edilmiş olması. Kur'an benden ne istiyor? Kur'an benden aslında çok bir şey istemiyor. Bir, yüce bir varlığa inanmamı istiyor. Ona şirk koşmamamı istiyor. Ona bu inancımı ibadetlerimle göstermemi istiyor. Ve bütün bunların sonucunda da söylediğim her şeyin doğru olmasını, yaptığım her şeyin güzel olmasını, hem çevreyle, hem kendimle, hem yaratıcımla, hem de diğer insanlarla ilişkilerimin en güzel şekilde ahlaki bir zemin içinde olmasını istiyor. İşte bu ayda inen Kur'an, Ramazan, Ramazan'daki her şey beni yaratılış amacıma doğru götürüyor. Onun için eskiler Ramazan'ı bir mektebe benzetiyorlar. Yoğunlaştırılmış programı olan bir mektep. Bu mektep bütün programıyla aslında beni Allah'a layık, ona layık dedim, layık bir kul olmaya doğru götüren her şey ile dolu. Onu bize öğretiyor. Bana bunu söylüyor Ramazan. Adam ol diyor. Bunu biraz daha açalım. Эми Рамазан жөнүндө дагы да ушул оюн улантып кетти. Мага Рамазан айы мага эмнелерди эскертип атат дейт. Негизи ошол Рамазан айы дегенде биз эмнени албетте орозону эсибизге салат, Куранды, Куран көп окулат, фитр садаканы, берешендикти, бир туугандыкты, достукту эске салат, тахажжуд намазы, итикафты, ушул сыяктуу жана баардыгын бириктирип айта турган болсок, негизи бул Курандын Рамазан айы Курандын негизги максатын дагы чагылдырган сымалда. Негизи Курандын негизги максаты адам баласын эң мыкты деңгээлде баягы адам катары калыптандыруу болуп эсептелинет. Адамды тарбиялоо, эң мыкты адамды тарбиялоо максатын, ушундай бир аруу максат, улуу максаты бар. Ошондуктан ошол максат
максатка жетүү үчүн Алла Таала бизге мындайча айтканда орозону бизге жардамчы катары жиберген. Курандын дагы ошо орозо айында, ыйык Рамазан айында түшкөнү дагы бул бекеринен эмес болуп атат. Бизде негизинен Куран көп деле нерсени талап кылбайт дейт. Эң негизгиси бизге таухид ишенимин берет. Башкача айтканда Алла Тааланын жалгыз жана бир экенине ишенүү жана ошол ишенимибизди тастыктоо максатында ибадат кылуу жана иш аракеттерибизде, мамилелерибизде, Алла Таала менен болгон мамилебизде, адамдар менен мамилебизде эң мыкты, эң кооз, эң сулуу болуу. Жана өтө жакшы метафора менен Рамазан айын ушул илгерки алымдар бир мектепке окшоштурушкан. Ал мектептин программасы, мазмуну өтө баягы сабактары өтө көп болгон жана чындыгында ушул бир айлык программадан өткөндөн кийин адамды көп тараптан өнүктүрө турган бир мектепке окшоштурат да. Aslında Ramazan'ın bize ne söylediğini bizzat Ramazan ayında farz kılınan oruçla ilgili ayette görebiliyoruz. Bakara suresinin meşhur ayet-i kerimesi Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyam kema kütübe alellezine min qablikum leallekum tettekûn diyor. Yani ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılın. Yani diyor korkmayın, sorkulmayın diyor. Zorunuza gitmesin diyor. İlk defa size farz kıldığımız bir şey değil bu ibadet diyor. Biz diyor zaten size sizin gücünüzün kaldıramayacağı, yapamayacağınız bir şeyi farz kılmayız diyor. Ama önemli olan en son kısmı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Şimdi bunun manasını verirken derler ki en küçük günahtan en büyüğüne kadar sakınmak derler. Allah'tan korkmak gibi anlamlar verirler. El hak doğrudur bunlar. Bu yani ittika kelimesinin içerisinde muttaki kelimesinde yani oradaki korkmadır, çekinmedir, vardır bu. Uzak durmadır. Zaten Ramazan kelimesinin savm ya da siyam, same, mesela Araplar der ki sametir riyah, yani errih, özür dilerim. Rüzgar durdu, durdurmak demektir. Neyi durdurmak? Kötülüğü durdurmak, her şey, yani iyi olmayan. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Korkma kelimesi, sakınma kelimesi verilebilir. Ama buna tefsirlere baktığımız zaman alimlerin çoğu arınma anlamı veriyor. Ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde de bu böyle geçiyor. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir kimse diyor Ramazan ayına girer ve o ayda arınmadan çıkarsa ona diyor yazıklar olsun diyor. Hatta Efendimizin beddua ettiği pek görülmemiş. Cibril Aleyhisselam'ın bunu söylediği, Efendimizin de sonunda amin dediği. Yani Efendimizin Cibril Aleyhisselam'dan bunu duyduğu ama kendisini söylemediği de söylenir. Ama şu var, arınma. Bu ay arınma ayı. Bakın korkmak, tutmak, bütün bunlar önemli şeyler. Ama bu aya girdiğimizde nelerden arınacağız? Bir, bütün kötü duygularımızdan arınacağız. Kinden, nefretten arınacağız. Dedikodudan, yalandan, hayasızlıktan. Yani eskilerin dediği rezail, yani sui ahlak, kötü ahlak adına aklınıza ne geliyorsa, insanı insanlığından uzaklaştıran ne var ise onlardan arınacağız. Bugün yapılan araştırmalar veya gözlemlerimiz gösteriyor ki insanı bu tür gayri ahlaki davranışlara götüren en önemli şey iradesizliği, nefsine hakim olamaması. Onun için Kur'an'la orucun aynı ayda buluşmasının sebebi o. Kur'an bizim irademize sahip olmamızı istiyor. Kararlarımızda iradi kararlar vermemizi istiyor. Rasyonel olmamızı istiyor. Gelişi güzel bir inanç veya ilişki kurmamızı değil, niçin, nasıl yaptığımız konusunda bütün tutum ve davranışlarımızın böyle olmasını istiyor. Ve oruç Müslümanın bütün davranışlarında
iradi kararlar vermesi, doğru kararlar vermesinin yolunu açıyor. O irade de neyledir? Bizi esir eden hususlardan kurtulmakladır. Eğer güçlü bir iraden olursa dünyaya hükmedersin. Ama zayıf bir iraden olursa başkasının kölesi olursun. O zaman Ramazan'ın bana öğrettiği en önemli şey, beni yaratanın dışında hiç kimsenin kölesi olmamak ve başta ilk önce kendi nefsimin, arzularımın, heveslerimin kölesi olmamayı bana öğretiyor. Onun için buradan başlıyor ve onun dışında, yaratanın dışında hiç kimsenin kölesi olmamasını bana öğretiyor. Ramazan'ın bana öğrettiği en önemli şey irade eğitimi. Aç kalmanın, susuz kalmanın esas temelinde yatan bu. Ramazan ayında ошол орозо Бакара сүрөсүндө ошо парз кылынган, анын ошол мааниси боюнча бул аяттын маанисин келтирди, бардыгыбыз эле билебиз дейт. Эй иман ээлери, силерден мурункуларга парз кылынган сыяктуу эле силерге дагы орозо кармоо парз кылынды, балким коркоорсуңар же болбосо балким таква болоорсуңар. Эми бул жакта мааниси ошо силерден мурункуларга кылынган сымал силерге да парз кылынгы дегенде, Алла Таала ошонун маанисинде мындай түшүнсөк болот дейт да, мурдакыларга дагы парз кылынган. Мындайча айтканда, силердин да алыңардан күчүңөр келет, силерге баягы алыңар келбеген нерселерди мен парз кылбайм деген маанини туюндурат дейт. Жана негизгиси ошо балким коркоорсуңар, коргоноорсуңар, таква болоорсуңар дегенде, бул жакта негизи баягы муфассирлер бул сөздү башкача дагы ачыктап келишет. Мисалы, коргонуу жана эң негизгиси тазалануу, аруулануу дейт да. Пайгамбарыбыздын дагы бул тууралуу хадиси бар. Арынбай, жаман нерселерден арынбай, тазаланбай туруп, арууланбай Рамазандан чыккандарга наалат болсун деген сыяктуу ошондой маанидеги хадиси бар. Башкача айтканда, жаман адаттардан, жаман сезимдерден аруулануу деген бир эмени да берет да. Эми Рамазан эң негизгиси бизди ушу жаман сезимдерден арууланууну үйрөтөт дейт. Мисалы, жек көрүү, жаман көрүү, ушактоо, ичкүйдүүлүк кылуу, башкаларга көрө албастык деген сыяктуу. Деги эле ошо адамды адамдыктан чыгара турган, адамдык сыпатынан алыстата турган бардык жаман өзгөчөлүктөрдөн, кирлерден, мындайча айтканда, маанавий руханий кирлерден тазалануубузга бир жардам берет дейт. Кээ бир ошо акыркы жылдары жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында мындай бир бүтүмгө келишкен. Негизи бул бардык жаман адепсиз нерселерди кылган, адепсиздиктердин негизги себеби адамдардын эрксиздиги деп айткан. Контролсуз, өзүн өзү контролдой албоосу дейт. Ал эми ушул орозону карай турсак, баягы адамды ачка калтыруу менен эмне болду, аны эрктүүлүккө үйрөтөт. Мындайча айтканда, орозо бизди бир гана биздин жаратуучубузга гана кулдук кылууну жана андан башка адамдарга, напсибизге кулдук кылбоону үйрөтүп атат. Рационалдуулукту үйрөтүп атат, логикалуулукту үйрөтүп атат. Эгерде баягы эрктүү адам дейт, өзүнүн жашоосунун кожоюну болот, эрксиз адам болсо башка бирөөлөрдүн кулу болот. Evet, yani son şeyle sözde tekrar son kısımda birazcık konuşabiliriz artık, ne öğretiyor, bana ne söylüyor kısmını. Demek ki iraden eğer güçlü olursa, o iradeyi sadece Allah'ın emrine verirsen, doğrunun, iyinin, güzelin emrine verirsen, o zaman Ramazan'ın sana ne dediğini bilirsin.
O irade yanlış yapmaz çünkü. Aklı selim gibidir, kalbi selim gibidir o irade. Şimdi bu çerçevede tekrar söylüyorum, iyi eğitilmiş bir irade dünyaya hükmeder. Ama zayıf bir irade herkesin esiri ve ilk önce kendi esirin kölen olursun. Sana der ki sigara iç, içersin. Şunu ye, şunu yersin. Bir türlü ya irademe hakim olamıyorum dersin. Daha kendisine hakim olamayan, kendinin dışındaki insanları nasıl düşünecek? Onlarla nasıl paylaşacak? Onların yardımına nasıl koşacak? Nasıl vatan, millet, devlet diyecek? Daha kendi devletine, küçük devletine sahip çıkamıyor. İrade eğitimi. Onun için Kur'an da insanlarda iyi bir irade kurmak istiyor. Ve bu iradeye bizi götüren en önemli ibadetlerden bir tanesi oruçtur. Onun için oruç bize sabrı öğretir. Bu sabır dediğimiz şey zulmün karşısında çömelmek anlamında değil. Sabır aslında içine düştüğümüz durumdan çıkabilmenin, zorlukların üstesinden gelebilmeyi anlatıyor bize. Değil mi? Akşama kadar oruç tutuyorsun. Hele o yaz günlerinde 17-18 saat, tamam mı? Sonra onun sonunda bir mükafat elde ediyorsun. Aslında bizi eğitiyor her açıdan irademizi. Başarının öyle kolay gelmeyeceğini bize söylüyor. Paylaşmayı öğretiyor bize. Yardımlaşmayı öğretiyor. Hissediyorsun onu. Öyle bir hissediş ki açlığın ve susuzluğun ne olduğunu bu sadece paylaşmayı öğretmiyor bize. Şükrü de öğretiyor. Nimetin, o bir bardak suyun ne kadar kıymetli olduğunu, bir lokma ekmeğin bize bunu da öğretmiyor. Aynı anda ailenin kıymetini öğretiyor. O bir bardak suyu, o bir hurmayı bir aile ortamında akşam annenle, babanla, eşinle, çocuklarınla, akrabalarınla, eşinle, dostunla yemek, özellikle kendi ailenle. Bugün dünyada herkes ailenin dağılmasından, ailenin dejenerasyonundan söz ediyor. Yani seni oraya doğru götürüyor. Bu mudur sadece? Hayır. Gece kalkıyorsun, uykunu bölüyorsun, teravih namazı kılıyorsun, sahura kalkıyorsun. Ya zamanın kıymetini anlıyorsun. Zamanın bu çok çok önemli bir şey. Kur'an okuyorsun, yatıp kalkma, diğer şeyler, sorumluluklar seni disipline ediyor aslında Ramazan. Aslında Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği pek çok erdemin nasıl yaşamamız gerektiğine dair çerçevenin böyle belli başlıklar altında Ramazan ayında bizi disipline ediyor. Bizi insanlığa doğru, yaratılış amacımıza doğru, hak ve hakikate doğru bizi yaklaştırıyor. Esas Ramazan'dan benim almam gereken şey bu. İşte şunlara ben karşı değilim tabii. Diyor ki ne yapıyoruz oruç tutup? İşte ya aç olmanın ne olduğunu hissediyoruz. Ya güzel. Yani açlar işte böyle hissediyor. Bu doğru. Ben buna bir şey dedim yok. Ama aynı zamanda biraz önceki söylediklerimde irade sahibi olan, paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlikte yaşamanın ne olduğunu bilen bir insan açların halini hissetmenin yanında ya benim bu açlığa da dur demem gerekiyormuş der. Açlığın önüne geçer. Yani Ramazan herkese bir şey söylüyor. Mühim olan onu anlayabilmek. Öfkene hakim olman gerektiğini söyler kimisine. Kimisine cebindeki paraya esir olmaman gerektiğini söyler. Ailenle güçlü irtibat kur der. Kimisine der ki Kur'an oku der. İbadet et der. Kimisine şükret der. Elindekiyle şey yap. Sadece şükür yediklerin içtiklerin değildir. Sahip olduğun annen, baban, vatanın, milletin bunlar da bir nimettir. Bunlara da şükret der. Aslında Ramazan bize çok şey öğretiyor. Sadece gören için. Başta söylediğim Ramazan bana ne söylüyor? Bunu anlayabilecek idrakte olan, iradede olan kimseler için çok şey söylüyor. Ama bence en önemli söylediği şey
bizi eğitiyor, irademizi eğitiyor. Güçlü iradesi olan nefsine de hakim olur, her şeye de hakim olur. Onun için diyor ki Ramazan girdiği zaman şeytanlar zincire vurulur. Cennetin kapısı sonuna kadar açılır, cehennemin kapıları kadar. Aslında bu güzel bir metafor bence. Neyle yapıyoruz bunu? İrademize sahip olarak, nefsimize sahip olarak. Biz artık var ya şeytana uymuyoruz. Güçlü bir iradeye sahibiz. Güzel yollar, işler yapıyoruz. Salih ameller, cennetin yoluna girmiş oluyoruz. Artık cehennemin tarafında bir işimiz yok ki. Anlatabildim mi? Yani bazıları zannediyor ki ya Ramazan'da ben ne yapsam nasıl olsa diyor. Şeytanlar zincire vurulmuş, cehennem kapıları kapatılmış. Ya Allah sana o yolu açıyor. Bu metafor. Bunu iyi anlamak lazım. Buralar tercüme etsin. Sonra bitiriş konuşmasıyla programı bitirelim, olmaz mı? Evet. Өзүнүн сөзүн улай, эркиң күчтүү болсо Аллага гана баш ийесиң. Эрктүү адамдар дүйнөнү башкарат дейт. Эрксиз адамдар болсо башкаларга кул болот, же болбосо өзүнүн написине кул болот, же акчага кул болот деген сыяктуу. Эрксиз адам өзүнүн ошол туура эмес адепсиз нерселерди оңой эле кылып кетет, башка бирөөлөрдүн артынан оңой эле ээрчип кетет. Өзүнө дагы жардам бере албаган адам, эрксиз адам башкаларга да эч кандай пайдасы тийбейт, балким зыяны дагы тийип калышы мүмкүн. Мисалы, эрксиз адам кантип өзүнүн мекенин коргойт дейт. Эрксиз адам өзүнүн эл жерин кантип коргойт дейт. Эрктүү адамдар гана ушундай чоң иштерди аткара алат дейт. Ошондуктан орозо бизди эң эзгиси эрктүү болууну үйрөтөт. Өзүбүздүн Алладан башка эч кимге сыйынбоону, башка нерсенин кулу эмес, өзүбүздүн жашообузду контролдой алган, өз жашоосунун кожоюну боло алган адам катары көргүсү келет. Орозо бизди дагы башка өзгөчө мыкты сапаттарга үйрөтөт, мисалы сабырдуулукка. Бирок сабыр дегенде зулумдукка унчукпу катары түшүнүп албашыбыз керек. Сабыр деген бул ошол кыйынчылыктан чыгууну, кантип кыйынчылыктан чыгып кетсек болот, ошону үйрөтөт. Шүгүрчүлүктү үйрөтөт. Мисалы, бир чыйны суунун дагы, бир тилим нандын дагы баркын билип калабыз. Берешендикке үйрөтөт. Колунда жокторго жардам берүү керек экенин дагы да жакшы түшүнө баштайбыз. Үй бүлөнүн маани маңызын түшүндүрөт. Азыркы учурда мисалы ооз ачарда же ооз бекитүүдө бардыгы тең ошо үй бүлөбүз менен чогуу ооз ачып ооз бекитип атабыз. Азыркы күн дүйнө жүзүндөгү үй бүлөнүн өтө чоң кризиске кептелип калган учурунда бул дагы ошо орозо үй бүлөнүн баркын бизге көрсөтөт. Убакыттын баалуулугун билесиң дейт. Мисалы, эртең менен эрте турасың, тахаджуд намазын окуйсуң, андан кийин оозуңду бекитесиң, андан кийин мисалы жумушка барасың, кечкисин болсо таравих окуйсуң. Мындайча айтканда, убакыттын баркын сездирип дисциплинага үйрөтөт. Тартиптин баягы убакытты туура пайдалануунун кандай маанилүү экенин үйрөтөт. Жана кээ бирөө айтышы мүмкүн, ачка болуунун кандай кыйын экенин сезип калдык, ачка адамдардын абалын түшүндүк. Бирок бул деле жакшы. Бирок биз ошо мусулман катары мунун дагы үстүнө чыгып, мен ушул ачарчылыкка каршы эмне кылсам болот? Ачка болгон адамдардын азыркы учурда дүйнө жүзүндө кээ бир ачкачылыктан жапа чеккен адамдар бар. Ошолорго кантип жардам берсем болот деген суроонун үстүндө иштеши керек. Башкача айтканда, бул жөнөкөй нерсенин дагы да үстүнө чыкканга, үстүнкү деңгээлдерге чыкканга аракет кылышы керек. Негизи Рамазан айы бардыгына балким ар түрдүү нерселерди да айтышы мүмкүн. Кээ бирөөбүз үчүн мисалы чөнтөгүңдө акчаң менен бөлүш, бираз баягы бөлүшүүдө мисалы бираз сараң болбоого үйрөтөт. Кээ бирөөнү шүгүр кыл дейт. Колуңда бар нерсеге шүгүрчүлүктү үйрөтөт. Кээ бирөөлөргө ибадатыңды кыл дейт. Кээ бирөөнү Куранды көбүрөөк оку. Бирок эң негизгиси эркибизди тарбиялайт деп атат Рамазан айы. Жана ошол Рамазан айында шайтандар чынжырланат деген ошол маанидеги хадисти бул метафора деп эсептейт агай. Бул метафора, башкача
айтканда адамдар шайтанды эмес, Алла Тааланын айткандарын угуп, жаннатка адамды жетелей турган амалдарды кыла башташат. Ошондуктан бул бир метафора дейт. Башкача айтканда, бул Рамазан айында напсибиздин эмес, Аллахтын кулу болууну үйрөнөбүз дейт. Напсинин контролдо, аны эрке берүүнүчү. Эрктүү болуу. Yani o hadisin yanlış anlaşılmasını istemem. Metafor derken yani bize demek istediği şu. Siz güçlü bir iradeye sahip oluyorsunuz. Aç kalıyorsunuz. Kendinizi eğitiyorsunuz. Hangi şeytan gelip de size fısıldayarak yoldan çıkartabilir? Siz zaten iyiliğin yoluna girmişsiniz. Yani şeytandan uzak duran zaten cennetin yoluna girmiştir anlamında bunu söylüyorum. Son sözler olarak şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamberimizin, Efendimizin güzel bir hadis-i şerifi var. Diyor ki kim o Ramazan'a ulaşırsa ondan yeterince faydalanmayan, o ayda arınıp da çıkmayan kimseye yazıklar olsun diyor. Bunu ilk önce kendime söylüyorum. Böylesine insanı ulvileştiren, cennetin yoluna sokan, kendisiyle, Rabbiyle, çevresiyle en güzel bir biçimde iletişime girmesini sağlayan bir aydan, elbette ki sözüm inanan insanlar için en son kertesine, noktasına kadar yararlanmak gerekir. Kur'an'ıyla, teravihiyle, sohbetiyle, ne varsa. Bütün bunlarla ruhunu temizlemeli, kendi iç dünyasına dönmeli, kazandıklarını paylaşmasını bile, yoksa bile yani bir insana bazen Efendimiz buyurdu ki gülümsemen sadakandır dedi. En küçük dedi bir sorunla, problemle karşı karşıya geldiğinde onu dinlemen sadakadır dedi. Bize bu ayın kazandırması gereken bu. Bakın şu sözleri ediyor isem ben, bunlar Ramazan'ın bana söyledikleri diyorsam, bunların bir kısmını, hatta tamamını yapmam gerekiyor. Esas önemli olan bu ve bütün hayatıma yaymam gerekiyor. Onun için Ramazan ayının bütün sene dolaşmasındaki hikmet budur 10 gün önce. Kadir gecesi bir öyledir. Derler ki aslında Kadir bütün yılın içinde gizlidir. Niye? Her geceyi Kadir bilsin diye. Biz de her ayı aslında Ramazan bilelim. Çünkü Ramazan bütün çirkinlikleri, her şeyi ateşin yaktığı gibi yakıyor. Biz de yakmalıyız. Ramazan'ın bize söylediği, verdiği, hatırlattığı mesaj bu. Sözlerime son verirken tekrar Manas TV izleyicilerinin, bütün Türk İslam dünyasının Ramazanlarını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde Ramazan'ı tamamlayarak Ramazan bayramına ulaşırız. Nice bayramlara sağlık, sıhhat içerisinde ulaşmak temennisiyle saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Эми бул ошол метафора дегенде бул хадис туура эмес түшүнүп калбасын дагы да тактоо иретинде баягы бул айда силер орозо кармап атасыңар, напсиңер менен күрөшүп атасыңар. Албетте силерди эч бир шайтан өзүңөрдүн түз жолуңардан адаштыра албайт. Баягы чынжырлануу маселеси, баягы шайтандардын чынжырлануу маселесинде. Ошону дагы биз дагы бир мааниси катары түшүнүп коюшубуз керек. Жана пайгамбарыбыздын баягы хадисин дагы бир жолу эскертип кетти. Рамазан айына жетип, бирок ошол Рамазан айында өзүн өзү арулай албагандарга наалат болсун деп атат. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз ошол Рамазан айын баягы жакшы, баягы маани маңызын жакшы түшүнүп, баягы бизге алып келген бардык сабактарын алыш керек деп атат. Эми биз мусулман катары Рамазандын үтүрүнө чейин ар бир жакшылыгын, ар бир сабагын үйрөнүп алуубуз керек деп атат. Мисалы Курандын айы болуп атат. Куран окуу, таравих намазын
бардык таравих намаздарга катышуу, сөзсүз окуу, таалимдерге катышуу, берешендикпи берешендик кылуу, деги эле бардык бизге коосулуу жакшы нерсени эмнени үйрөткөн болсо, ошонун бардыгын тең үйрөнөбүз. Мисалы бирөөгө жылмаюу, жылуу мамиле жасоо, жумшак мамиле кылуу, адамдарга жана мен өзүн айтып кетти агай, мен канчалык баягы айтып аткан болсом, өзүм дагы ушулардын бардыгына өзүмдүн жашоомо чагылдырганга, жашаганга, амал кылганга аракет кылышым керек. Жана колдон келсе деп атат, жашоомдун башка айларында дагы ушуну улантып кетүүгө, колдонууга, амал кылууга аракет кылышым керек. Негизи эле ар бир айды Рамазан айы катары көрсөк дагы да жакшы. Башкача айтканда, бардык айларда ошо Рамазан айында канчалык биз аруу, таза, эрктүү болсок, мисалы берешен жана башка ибадатыбызга бекен болсок, башка айларда дагы ошону улантып кетсек, баягы тилекке, максатка жараша болот дейт. Жана дагы бир жолу бардык Манас телеканалынын бардык телекөрүүчүлөрүн ушул кирип келген Рамазан айы менен куттуктап кетти. Жана аман эсен бардыгыбыз Рамазан орозобузду тактыктуу кармап, бардыгыбыз айтка, орозо айтка аман эсен жетүүнү Алла Таалам насип кылсын деген тилек менен өзүнүн сөзүн бүтүрдү. Рахмат агай, рахмат. Ошол атайын убактыңыз тар болсо да убакыт бөлүп ушул Рамазандын бизге эмнелерди үйрөтөт деген суроонун айланасында биздин көрүүчүлөргө өтө пайдалуу, керектүү бир баалуу бир өзүңүздүн маалыматтарыңыз менен, өзүңүздүн билимиңиз менен, тажрыйбаларыңыз менен бөлүштүңүз. Албетте буга чейин деле программалар болуп атат, бирок Рамазандын ошол сиз караган перспектива менен караганы дагы мен үчүн дагы аябай бир жаңылык. Албетте көрүүчүлөр үчүн дагы бул бир жаңылык деп ойлойм. Ошо сиз айткандай бардык айткан насыяттарыңыздын бардыгы өз дарегине жетишине тилектешим бар болуңуздар. Бүгүнкү куттуу Рамазан берүүсүндө Рамазан бизге эмнени үйрөтөт жана Рамазандан эмне пайданы алабыз деген суроолорго жооп издедик. Албетте мен дагы ошо агайыбыз айткан пайгамбарыбыздын сөзү менен жыйынтыктамакмын. Ошо пайгамбарыбыз кимде ким ошо Рамазан айына жетип, ошо Рамазандын бардык мүмкүнчүлүктөрүн, пайдаларынан өзүнө пайдалана албайса, азыктан албаса, анда ага мындай наалат болсун деп айтат эмеспи. Анысыңарындай биз ошол Рамазанда ала турган толтура пайда, толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолорду өзүбүз алып, анан ушул Рамазандан кийинки 11 айга жайып, деги эле жашообузга жайып, ар бир күнүбүздү Рамазан, ар бир түндү кадыр түн кылып, буларды жашообузга бир мындай айткан жол чырак кылып, жол башчы кылып колдонсок, максатка жеткен болобуз. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү сонуна келип жетти. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.